Yes, kabaye. Iyi ni Dayton Show. Ni Cristiano Ronaldo wabwiye amagambo aremereye uyu Lionel Messi. Ndakubwira ko ari Vinicius Junior nyuma yo gusinya amasezerano muri Real Madrid. Vinicius Junior ngo yaba yaraje guhamagara muri Arsenal yisobanura, kandi ndakubwira ko ari Stade Arsenal bita Emirates Stadium, nayo igomba kujya ngo iberamo ibintu bidasanzwe. Ni biki? Wowe kanda subscribe, like, share, comment hano kuri Dayton Show. Tukomeza tugenda tukugezaho ibiganiro byiza bitandukanye, haba muri sports, entertainment ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bijyanye n'ubukerarugendo bw'igihugu cyacu. Yes, kandi ubwo tuba twihuta cyane, tuhita dukomereza kuri Cristiano Ronaldo n'ubutumwa yageneye Lionel Messi. Aba bagabo murabazi ko bamaze igihe kinini cyane bahanganye, ari bo bayoboye umupira w'isi kuva mu myaka itambutse, kakabashize imyaka igira kabisa muri 20. Uyu Cristiano Ronaldo komoka muri Portugal ndetse na Lionel Messi komoka muri Argentine, ari bo bavugwa bari ku ruhembe rwa football kugeza na nisa. Yes, n'abagabo baduhaye ibyishimo nubwo bagenda basaza, ariko nako bakura bava mu kibuga kabisa, ariko twebwe ibigwi byabo turacyakomeza kugenda tubikurikira ndetse tunabisesengura. Yes, ndakubwira ko tariki ya 11 z'uku kwezi kwa 8 2026 aribwo Ronaldo Cristiano yakoze ubukwe n'umukunzi we wabaye umaze kuba umugore we bita Georgina. Bukaba bwarabereye ikaskas ni hariya muri Portugal. Ibirori byari biri private cyane kuko byitabiriwe n'abana babo 5 bonyine ndetse n'abandi bantu batarenze 3 ngo bo muri famille zabo. Undi munsi kurikiyeho ngo ndakubwira tariki 12 z'ukwa 8 uyu mwaka wa 2026 nibwo Messi yatambukije ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga ze atangaza ko ashenguwe ndetse ababajwe, afite agahinda kenshi atewe no kuba yarabuze umubyeyi we bita George Messi wavuye mu buzima tariki ya 8 z'uku kwezi, aho yaguye mu bitaro hariya mu mujyi wa Rosario aho Messi n'ubundi avuka. Ni Messi watangaje ko ababajwe cyane no kuba atakiri kumwe na papa we, akaba yari na manager we. Atangaza byinshi cyane, yavuze ko yabajwe cyane nuko atarebye imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi uyu muhungu we yari arimo, gusa ko nubwo uwo musaza atabashije kuhaboneka, mama we yamubaye hafi ndetse akamubwira ko bizaza kugenda neza iby'uyu musaza. Ntago byaje gukunda rero, aribyo byatumye Messi bimukoraho ndetse bikamubaza cyane, akaza no guca amarenga ko ashobora kuba ahagaritse football mu gihe kitazwi. Ndakubwira ko nyuma yo gutangaza ko nyuma y'uko Messi atangaje ko babajwe cyane nyine n'urupfu rwa papa we umubyara, ni benshi bamwifurije gukomera muri ibi bihe bitoroshye ari kunyuramo, ariko uwo twavuga watunguranye cyane no bita bwana nyakubahwa Cristiano Ronaldo. Uyu ni benshi bavuga ko ari bamufata nk'umwanzi we. Yes, ni umwanzi we ariko mu kibuga ntago ari mu buzima busanzwe. Yes, kuko bamaze igihe bahanganye nk'uko nabikubwiye, nta bushuti rero budasanzwe baba bafitanye mu kibuga, dore ko nta n'ahantu bigeze bahurira bakina mu ikipe imwe. Ronaldo Cristiano yatangaje muri comment section abwira Messi amagambo agira ati: Lionel Messi, ndaguhobeye cyane we n'umuryango wawe, nkwihanganisha muri ibi bihe uri kunyuramo bitoroshye, kandi ndakwifuriza kugira imbaraga zo kubasha kubicamo neza cyane. Uwo ni Cristiano Ronaldo muri comment section ashyiraho ubutumwa bwe yageneye Messi nyuma yo gutakaza umubyeyi we bita George Messi. Yes, Cristiano Ronaldo ndakwibutsa ko nawe mu myaka ya mbere yagitangira gukina umupira w'amaguru mu ikipe ya Manchester United, aho ni muri 2005 nawe yaje kuba atakaza papa we nawe yaje kwitaba Imana mu mwaka wa 2005, ubwo Cristiano Ronaldo yari akiri muto cyane ndetse atangiye gufata ku biceri byagombaga kumufasha kwita ku musaza, gusa ntabwo byakunze kuko umusaza
yahise yitaba Imana. Cristiano rero arabyumva cyane gutakaza uko umubyeyi wawe bimera, akaba ariyo mpamvu yaje nubwo ari umukeba w'ibihe byose, ndavuga Lionel Messi, Cristiano Ronaldo abasha kuba yatambutsa ubutumwa bw'ihumure kuri uyu Cristiano Ronaldo. Yes, abantu benshi babishimye cyane, dore ko byarenze kuvuga ngo ni ikibuga gusa, ahubwo Cristiano Ronaldo akagaragaza ubumuntu imbere ya mugenzi we w'ibihe byose, nta wundi ni Lionel Messi. Yes, ubwo nuko byagenze bya Cristiano Ronaldo ndetse na Lionel Messi. Ndahita nkugarura kuri Vinicius Junior. Uyu akaba mu minsi ishize yarongera amasezerano n'ikipe ya Real Madrid, amasezerano y'imyaka 6 bigoranye cyane nyuma yo kumara umwaka wose babivugaho bikanga, Arsenal ikaza kubyinjiramo. Noneho Vinicius Junior nababwiye ukuntu yakoresheje ikipe ya Arsenal kugira ngo ayikoreshe mu nyungu ze bwite, noneho abasha kuba yakongera amasezerano muri Real Madrid yongeyeho agatubutse. Yes, nyuma yo kongera amasezerano rero Vinicius Junior biravugwa ko ngo yaba yarahamagaye muri Arsenal ayisobanurira, ndetse niba twavuga ayiguraho, avuga ko atabashije kongera amasezerano, atabashije kuba yasinya amasezerano n'ikipe ya Arsenal. Ashimira umutoza Mikel Arteta, amushimira ndetse n'abayobozi ba Arsenal ngo bamufashije kuba yakora icyo bargain muri Real Madrid. Gusa ntabwo yavuze ngo mwarakoze kuba mwaramfashe kuba narakoze bargain muri Real Madrid. We yabashimiye avuga ko kuba baramutekerejeho ngo ajye mu ikipe ya Arsenal ari igitekerezo cyiza, ndetse yabibashimiye cyane mu buryo bukomeye cyane. Yes, ni Vinicius Junior wahamagaye muri Arsenal nyuma yo kuyikatira akikomerezanya n'ikipe ya Real Madrid. Yes, tukiri muri Arsenal ndakubwira ko batangaje ko kuri website ya Arsenal batangaje ko ubu Stade ya Fly Emirates itakiri Stade yo kuba bakiniraho umupira gusa, haza abafana n'abakinnyi bagaconga baro bakishima. Oya, ibyo ntabwo ariko kazi iyi Stade igomba kuba ifite muri iki gihe, kuko ngo ubu wemerewe kuba wafata umukunzi wawe ukamujyana muri Stade ya Fly Emirates Stadium, and then none mwebwe mukaza kuba mwakoreramo ubukwe. Yes, Arsenal yatangaje kuri website ko ubu imiryango ya Stade yabo ifunguye ku bafana bifuza kuba baza gukoreramo ubukwe. Arsenal yavuze ati yes I do. Niba umukozi wakubwiye ati we can marry, niba akubwiye ati ndabyemeye ko twashingiranwa kabisa, nta kintu ugomba gukora, ugomba guhita werekeza kuri Emirates Stadium, mukagira ibyo muvugana, mukabiciringa, mukabyuzuza, and then Stade yawe ikaba ibaye avenue cyangwa se ikabaye site yo gukoreraho cyangwa se sale yo gukoreramo ubukwe wowe n'uwo wihebeye. Nawe urabyemerewe, ufite umuntu hafi aho kabisa, mwegere ngo ati twebwe turagenda dukore ibirori, turagenda dukora ubukwe hariya mu Bwongereza i London muri Emirates Stadium ya Arsenal. Yes, nibyo byari bigezweho. Bakubwira ko kandi Stade ya Emirates Stadium ishobora kwakira abashitsi bagera kuri 450. Urumva, mu gihe abantu ugomba kwinjiza muri iyo sale igomba kuberamo ubukwe muri Emirates Stadium batagomba kujya munsi ya 50. Kuvuga ngo niba ugiye gufata Stade ya Arsenal ngo ukoreremo ubukwe, ugomba kuba ufite byibuze abantu bazitabira ubukwe 50, kandi ukaba udafite abarenze 450. Hano muri Afrika byakugora kubona ubukwe burimo abantu 50, akenshi usanga twibereye mu bihumbi 200 byose. Ubwo rero niba ushaka gukora ubukwe bw'abantu baki cyane, wikwiteza twebwe abanyafrika tuzaza tugukonsume turya umuceri, imanukire hano muri London Emirates Stadium, umanukane kabisa abantu bawe bake cyane, mwinjoyinge mu bukwe bwanyu. Hari ibindi bintu bashobora kuguha muri Arsenal igihe wakoreye ubukwe. Bashobora kuguha mascot, ni cya kintu kimeze nk'igipupe, igipupe kiba kuri Stade, bakakiguha kabisa kikagenda gishimisha abantu bawe, abashyitsi bawe.
hari uburyo Arsenal ishobora kuba yakoresha bakuzanira bamwe mu banyabigwi bayo bakaza kuba bakwitabira ubukwe bwawe. Ibaze nawe nyine wakoze ubukwe and then uwo bita Thierry Henry akaza kitabira ubukwe bwawe, byaba ari igitangaza. Ubwo rero menya ubwenge ujyana ubukwe bwawe hano muri Emirates Stadium. Yes, ndakubwira ko rero ari ibyo byavugwaga. Ni mu gihe utuntu n'utundi muri Super Cup, UEFA Super Cup ni irushanwa, ni igikombe kiruta ibindi byose i Burayi gihuza amakipe. Ni ikipe yaratwaye Champions League ndetse n'ikipe yaratwaye Europa League. Rero Champions League ikaba yaratwawe na Paris Saint-Germain iyisubije ku nshuro ya kabiri, igatsinda ikipe ya Arsenal kuri penalty. Ni mu gihe ikipe ya Aston Villa nayo yabashije kuba yatwara Europa League. Rero akaba ari umukino wabahuje ku mugoroba. Ikipe ya PSG nkuko byari byitezwe neza cyane ibasha gutsinda ikipe ya Aston Villa ibitego 2-1. Akaba ari umukino wasifuwe na Omar, wari sifuye nanone umukino wahuje finale ya Sekafa Kagame Cup, aho ikipe ya Rayon Sports yanyagiraga ikipe ya aho Rayon Sports yanyagiraga ikipe bita Gor Mahia ibitego 2-1. Gor Mahia yari yatsinze umukino ufungurira irushanwa rya Sekafa Kagame Cup, itsinda inyagira APR ibitego 5-0. Gusa Rayon Sports yaje kwerekana ko yo iri ku rwego hejuru, ititsinda kuri finale ibitego 2-1. Uwo ni umusifuzi bita Omar waje kuba yasifura finale ya Super Cup yahuje ikipe ya Paris Saint-Germain na Aston Villa, birangira Aston Villa iwegukanye. Yes, nuko byari byifashe muri sports. Turakomeza tugenda tubagezaho update, kandi like, subscribe, share na comment hano kuri The Tony Show, ubundi komeza kugenda urya isi neza cyane gake gake.